आज आम्ही मुख्यमंत्र्याक आमचो 10 मुद्दे जे लोकांचे मानून 6 तारखेर ते मुद्दे आमी तेजे कडेन दिल्यात आनी हेमी सांगलां की दीज आर थिंग्स कॅन बी ए डुएबल थिंग हे जावं शकता म्हणून आनी वी हॅव रेज वन ऑफ द इश्यूज तो इश्यू म्हणजे टावन प्लॅनरान 23 एक सर्कुलर काढलो हो सर्कुलर फॉर हिल कटिंग आनी आमी सांगला हो इमिजिएटली विड्रॉ करात म्हणून बिकॉज टावन प्लॅनर हक्क आसना हो सर्कुलर काडपाक आनी हे सर्कुलराचेर बेस्ड ऑन दी सर्कुलर the town planning department is allowing the change of contours. Now contour म्हणजे कितें आमची रान नात चट्टी नात सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियान कॉन्टूर प्लॅन तयार केला आता ते बायपास करून प्रायव्हेट आर्किटेक्ट आपल्या प्लॅन दितात आणि बेस्ड ऑन दॅट टाउन प्लॅनिंग तेमकां क्लियरन्स दिता आमचे म्हणणें इमिजिएटली हो फाटीं घेयात reconsider all permissions granted without considering the contour plan of the Survey General of India and for the moment stay all construction so that there can be a reconsideration of the contour plan. CM has listened to us patiently. म्हाका दिसता तेका समजून आयलें आमी सांगता म्हणून आय हॅव शोन हिम द सर्कुलर हांवें तेका दाखयला कायदो कितलो सेक्शन 17 या टावन प्लॅनराक कांय हक ना तो सर्कुलर काडपाक आतां लेट अस सी द आय होप द जे उलयले ते भाशेन चीफ मिनिस्टर हॅज अंडरस्टूड दॅट पॉयंट अँड होपफुली हांव रावतां ती जाता सीएमआय किती एश्युरन्स दिला तुमकां एरिया कितले आसूं शकता म्हणजे सेक्शन अरे रान म्हाका तुमकां एक विचारत एरिया इज इररिलेवंट गिव्हिंग मटेरियल ही रानां कोणाची ही रानां गोंयच्या लोकांची इतली वर्सां कोण बांदून ना थिंगा ही घर कोणाक आमकां इज इट फॉर द गोवन पीपल इट इज द कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल at the cost of our infrastructure आमकां उदक येना तूं तेमकां उदक दिता आमकां लायट ना तेमकां लायट मेळटली सिवरेज ना रस्ते ना गोंयच्या लोकांक हे सगळे डेव्हलपमेंट हे बंगले येवन बिल्डिंगां येवन फायदो कितें नो डेव्हलपमेंट शूड बी एट द कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल आनी गोंयच्या लोकांक आनी डेव्हलप बिल्डींग नाका कित्याक आमी 15 लाख लोक तातूंतले 10-12 आमी आमचे मूळ गोंयकार आमच्या गांवांनी आमचे थोडे प्लॉट आसा वी डोंट रिक्वायर द हिल्स टू बी डिस्ट्रॉयड आमचे गांव वी डोंट वॉन्ट आवर डेमोग्राफीक चेंजीस आमगे वाड्यार तुम गांवांत आसात मरे तुमगे वाड्यार कितले घर आसतात एक 50 एक 30 घर आसतात आनी तातूंत एक 100 प्लॉट भायले आनी कोणाक विकतात आमी आनी आमची फुडली पिढी ना तर आमची फुडली पिढी जे आमचे पॉप्युलेशन वाडटले ते खंय वतले हे विचार करपाक जाय न्ही विचार करता सेल चेंज ऑफ झोन चेंज ऑफ पॅडिफील्ड हें कितें चल्लां गोंयांत सीएम कितें एश्युरन्स दिला सीएमा बद्दल आमी ताका दिला फक्त हांव उलयला एक पॉयंट दिस पॉयंट लेट हिम कन्सिडर टायम आसा बट वन पॉयंट उलयला की दिस मस्ट बी डन फोर्थ वीक जातली फोर्थ वीक न्ही जातली बेगीन कर लेट द सीएम टेक अ डिसिजन हांव इतलें म्हणूंक शकता सीएम हेज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम So who should be held blame for all this mess according to you? Let the government find out. I can't name any person. First and foremost, it must be the town planner who has issued that circular. If heads have the road, it will start from there. Ani kon will chale, that is their point. But the town planner who has issued that circular and is granting permissions based on private architects' plans and not on the contours of the Survey General of India, he must have to face the consequences also.
सर आणि दुसरा विषय तो माझे गरजे स्कीम काढला ताका लागून खूपशे लेट इज नॉट कॉन्ट ते आमची धा मुदतीन तो पॉयंट दॅट इज अ डिफरंट इश्यू ऑल टुगेदर अँड डिफरंट पीपल आर टॉकिंग अबाउट दॅट ते हातू आमी आय हॅव माय व्ह्यूज बट आय इज नॉट फॉर हेजे बद्दल तुमचे व्ह्यू कितें म्हणून अपार्ट फ्रॉम आय विल दीस नॉट एक्सप्रेस दिस कित्याक ताका लागून खुबशे हांव येयला मुख्यमंत्री हे 10 पॉयंट दिवपाक this is not the point. I have expressed my views somewhere, but but they mix it up. I don't want to mix it up. Yes. This issues I don't want to mix up that issue. ते कोर्टान बी आसात people petition file केले आहेत आणि petition file करतले. Let the court decide. So out of TCP 10, only one point has been discussed with CM. One of the points within the point. आमगेल मागणी कितें section 17A, 17(2) आणि 39A should be scrapped. Pending withdrawal of the sections or repeal of the sections, सध्या पहिलं और सर्क्युलर जो आपका लोकल गांवांनी तो फाटी घेवचो and follow the survey general's contour plan. So any time period you are giving for government to आम्ही आशा आसा सरकार मुख्यमंत्री बेगीन करतो if it is not done people will have to take some action. मी अनेक पॉईंट रेज केले होते पणजे कसिनो एक काढचे म्हणून तुम्ही एक रेज केलं होतं ताजे डिस्कशन झालंय तो जनरल डिस्कशन झाला आय थिंक सांगला मी द पॉइंट ऑन विच लोकांची ताळयो आसल्यो तो काजिनो कोणाक नाका ते काजिनो थिंगा आसपा म्हणून let them go into the sea. तो government policy जी आसा आमकां is not an issue for us. कोण सांगतात येते but it is not a part of our policy is मांदो बी साफ करपा जाय ती आमची न्हय. It can't remain polluted forever. आमची भुरगीं तिका न्हांवतालेत मरे पळतालेत मरे हे वाटेन ते वाटेन फ्रॉम डिसेंबर टू नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी आयतरा भुरगीं आमची अक्रॉस द हे करताले वेर इज दॅट बिकॉज रिवर इज पोल्युटेड आमच्या भुरग्यांक काही ना सो सीएमान कितें म्हटलें सांगलें बीन तुमकां हेजेर हे आयक हो सध्या हांवें आज प्रेस केलो आय हॅव जनरल डिस्कशन्स बट दॅट इज अ डिमांड दॅट विदिन 6 months आज फाल्यां न्ही 6 months इज अ रिजनेबल टायम फॉर द गव्हर्मेंट आणि काजिनो म्हणल्यार इट इज नॉट आमचे संविधानात कितें आसा 19(1) ट्रेड एंड कॉमर्स म्हणून द रायट ऑफ अ सिटीजन ना हो कॉमर्स न्ही एक म्हणटात रेज एक्स्ट्रा कमर्शियल नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी लायक अल्कोहॉल एंड गॅमलिंग आर activities which the government can permit, can withdraw. So this is, government can say tomorrow we don't want gambling, we don't want these casinos. And nobody has a right to then say that no, you have promised us. Other trades which are normal trades, 19(1) subject to restrictions which government can't arbitrarily have to take away. But this is what I am financial a sin industry. Sin is something that is not good. आणि दुसरी मजा म्हणजे कितें गोंयकारांनी काजिनो वचपा न्ही ओके बॅन ऑन काजिनो कित्याक आमची फॅमिली वील बी आर सफरींग पूण दुसरे आमचे लोक येवून येयात आनी तुमची फॅमिली भरपाक जाय हें कितें वॉट द मिनींग ऑफ दीस दे आर ऑल्सो ब्रदर इंडियन दे ऑल्सो हॅव देयर फॅमिलीज. If it is bad for a Goan, it is also bad for other Indians. But that's a policy decision that we are not fighting on that point generally. So, that the land should be not given to the outsider. Yes. So it is possible to by legal So identify because Goans one and party non-Goans. is but हर एक स्टेटान लँड रेव्हेन्यू कोड असतात आणि हे लँड रेव्हेन्यू कोडा म्हणतात agricultural land cannot be sold, one, to a non-agriculturalist, two, to a person not resident in the state, and three, for a non-agricultural purpose. So that land must always be used for agricultural purpose. हे कायदे महाराष्ट्र आसात आणि many of the states.
आम सरकारान बी एक कायद पास केल्लो 2023 फॉर पॅडी फीट whether tenanted or not tenanted. But तातूंत क्लॉज आसा की वन वे से बॅन आनी दुसरा एक्झम्पशन दिवं शकता. सो दॅट काम आमकां जाय आमची शेतां आमची मळां आमची ऑर्चर्ड सांबाळपाक जाय. सांबाळपाक कित्याक लागो तो आमच्या फाटल्यान आमच्या मुखार आनीक पिढी येतल्यो. ओके दे मस्ट ऑल्सो नो वॉट इज काजू कितें पूण तांकां आसपाक जाय. दे मस्ट नो everything can't be destroyed. But when one party came regarding saying that the same issue, the government told that it is an unconstitutional thing. It is not. Take it from me, assuming that I know something of the law. Okay, it is perfectly legal. It can be done. Other states have done, and we can also do it. पहिली एक मागणी जाताली की गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळचो म्हणून. स्पेशल स्टेटस मेळ्ळो त्याच बद्दल हांव आत उलयना. म्हाका गव्हर्नर हंबळकरान when he was speaker of the assembly आपयल्लो to speak to assembly member MLAs present in the past, and तेन्ना हांवें म्हजे व्यू मांडलेले. आणि I had spoken also amendment to the Goa Land Revenue Code, which unfortunately has not been done, which is doing, by which we can stop conversion of our agricultural land. Thank you. Thank you.